Aro. How are you? Aro. Segarafura Kigali hameze gutera? Tumeze neza. Ako Segarafura pe uragenda ukibagirwa no kwivu. Sha mwana kazi kaba karabaye kenshi. Ukibagirwa n'abavyeyi bakuvyaye. Oya si kubibagirwa ariko nabo banesha umutwe. Ariko koko ndumiwe. Wanyiriza bateye ubukene none ubonye akazura birengagije. Ariko shatuza nawe rero wabihaga. Buri munsi umunyu, amavuta, imboga, ibishyimbo, byo waza bishobora. Ariko utabishobora ikaramu, sinye, ikayi, inkweto. None nyabo ubu nibo batangiye kugutesha umutwe. Umva sha ahubwo nawe winesha umutwe. Ariko twinkubwire nge mbaye ndi umuvyeyi wawe nakuvuma ku buryo wamera ihembe mu rutigongo. Aro. Twiriwe noneho nizere ko wemeye. Ugize ngo Nemera ibiki? Ura mugore wawe yagukubise ngira ngo ni mushiki wa Jackie Chan. None murabinyibutsa. Oya ariko ntukabirakariremo. Nabirakariramo ahubwo njye ngo umunyinisha. Naribi gusa ariko wowe ujye umenya kudashoboye. Bashaka vu nukanyinisha. Wantwara iki? Umuntu akubitwa n'umugore utambika vumbi wakombaho. Aro. Garafure shika numvisha umuntu ambwira ngo yamforowinze. Have sha yakaze kugasaraba se? Ugasaraba gusa se ko yakanze no kugatima. Niba du following twuzuza 30 bya followers. Oya genda bizeye barashobora du following tubagwiza. Ahubwo ikindi kintu kimbabaza ni kimwe. Uzi kurebwa n'abantu 1000 ugasanga ufite like ebyiri. Oya kuri Twiri TV byo nabihaba. Baradu following bakaturayikinga shana kubatagira kabisa. Bajye badu following babikunze. Kuko video zacu zongera n'akanyabugabo. Aro. Petit frère mamagara shiranyeho. Ndebera pe kandi ari umukobwa cyawe nayo kimuhamagaza. Aro. Sari. Ngira muri bakona nibuze. Ubwo bivuze ngo ugiye kurara muri za nyecuru zawe. Habisha nukaneza abantu. Nakugiraga inama. Umenye ko wundi ufite imyaka 50. Umugabo we yishwe na sida. Ngo sida? Habisha wibese. Kandi Garafura wowe ko umuntu uzapfuka nk'ikinyabwoya. Shanukanera ubwo bapfavutse. Cyakora nuje kwa Mukamana vyembwiye kali hari burara. tugenda kuba mu dini. Aro. Garafure wabangukanye wo munyu munakiri. Ahubwo Petit frère kidya barezi kirari. Uvuze gute? Garafure yase nsubira cyawe. Subira cyaga gute se kandi? Tubuka ko cyaje ugurisha umunani wawe. Yose wawe mariye mu kijya barezi. Oya yo nagari kidya barezi. Nakubwa bayari ubyibuka. Aho ubera ikirofu. Byose si bijya amafaranga biteye garu. Yes we. Nyine Petit frère fasha ndizangwa nk'igihumbi. Nyine ndeko nagaruza amafaranga y'abandi. Mbona mwana wawe arakayobe akaba afite umutwe umeze nk'akabumbe. Konje ko mu muryango wacu bitaba. Sha mu kibuga ura mukobwa yagutsinze icy'umutwe. Icy'umutwe nagera kigaje tankeri. Uko byatangiye. Aro Garafure. Aro. Wa mukobwa watenda vuana gushaka ari mu rugo yaje kukureba. Mubwire ko nje kuza. Ikibazo ni kimwe. None habaye iki? Ko mbona mwana wawe arakayobe akaba afite umutwe umeze nk'akabumbe. Konje ko mu muryango wacu bitaba. Nyine ubwo Imana barakoze swapish imbari. Imbari dishibiri kubarura simukadi. Oya nambariti ariko yiri kurema imeze nk'ikubarura simukadi. Oya shabyihorere. Hari siriyo nambi ba ku mubiri wawe. Ibyo tubiva mwana. Usumenye ko umwana ari uwanje. Ngenda kubwira. Mu kibuga ura mukobwa yagutsinze icy'umutwe. Icy'umutwe nagera kigaje tankeri. Ako waciye bugufi konzi neza ko yagutuburi. Turashize. Sarisa nukamenyera. Oya nabyo kukumenyera. Iyi video nyituye abantu bose batuburiwe. Shaka utaje mu nama wahomye. Batanze ibigori. Ariko nimugakabyinda. Ahubwo mama bamuhaye amakarito 12 y'ubukingizo ngo yakuzaniye. Uko byatangiye. Aro. Twiriwe uri he? Nagiye ku mugezi. Shaka utaje mu nama wahomye. Batanze ibigori. Ariko nimugakabyinda. Uzi ko ari ahantu ugera ugashira indi imbere nawe uburi gukabya. Oya nabyo gukabya nose byankiri umugongo imbere. Gatega amaturo yo mwibwirira. Ngambwira rero numve. Dere mu nama bashimiye sake. Yabaye ya mbere mu kwirinda imibonano mpuzabitsina. Ariko nta kindi muganga David yagarutseho. Arashimira umuntu bita Twiri kuko ni wowe wa mbere ngo buri cyumweru uri gufata ubukingirizo bwinshi cyane. Nta mafaranga bangeneye. Oya nabyo amafaranga. Ahubwo mama bamuhaye amakarito 12 y'ubukingirizo ngo yakuzaniye. Aro. Salama Twiri we.
Salama. ese ubu twiriwe buri iki gitaro ntabwo uri kwigaya Wakubera iki? nimugoroba warayisinze tugutahana uri kwinyarira cyakoze abantu murimbwa bahora bagufungira mutuweri bagufungira bwake warangiza ukanywera 12,000. Arashaho gituwe. Ariko umugabo nuwageze abandi bari. kugera aho abandi bari simbyanze none ubwo ninde uzengera kwegera winyarira Uyashaho imbeshyera. Ubu se ko mvuga inawategeka ko nta kintu ambwiye. nimvire ndagase babahamukuye ari kuboga cyakoze n'umuntu urahengama umuntu gusinda atari no guhagarara akabasha abagore Mbaresha wa mwana we. Ibyo nakora byose aho mba nakuye n'ubuhazi. Ntukanyinisha. oya nabyo kugukinisha ngiye kukuripotinga ukizongera gusinda utaratanga mutuweri bazahita bagutambikana. Aro. Mr. Garafure Ni gake mwana. sha Garafure noneho nizeye ko umaze kwiyakira Kubera iki? sha sinari nzi ko sida ari nk'amafaranga Amafaranga gute se? uzi ko buri muntu uyifite atajya yemera Urugero nkande. urugero nkawe yaraguhindukaga ngo ugwaye mibi yaguhinduka ngo wagwaye igifu ako wari uzi ko wabaga tutakunekaga Ndari mubwire Kavumbi. Ntukanyinisha. oya nabyo kugukinisha ujya kwiyandarika twari turi kumwe Ko utari umunyabuzima. Ko ntacyo ushinzwe ibyo birakureba. Mujye mureba ibibareba ibitabareba. nubwo ntacyo nshinzwe umva ngugira inama reba kirangufye pe kanongere ngihamagara. Aro. Salama twi Salama mwana. nijoro nanyuze iwanyu kaka wari kuguturagura Ngo kubera iki? ngo nuko wakuye kuri radiyo mariya Rwanda bashyize kuri Kiss FM None sibyo birakaze. cyakoze Kiss ajya afata umwanya gurira abafana kwemera ukaziryamira ngo nukugira ngo wumve ko Sambreri biyambere Umufana se gusa ko nzamungwa n'inyuma. Ubwo se uri urubyiruko udafana Kirisizi. twiriwe ngugira inama Ngira inama twumve. wazaguza Airtel Imagine ukamukandira subscribe ukajya ureba indirimbo zo nshyashya ntabwo ari n'ibishoro byinshi kuko igiciro cya Imagine ni nk'icy'umuneke. Aro. Meta twiriwe Meze neza. oya wibeshya ariko ndabizi ko ari nabi biriya biboko byatuma umera neza Uri kubinyibutsa se? icyo nzi cyo niko izo wari wanyweze ese sigushiramo Kandi shaka vuba wancotora nagufata nkakwereka. oya reka tubisubiremo nimugoroba banyuze mu basirikare hagati barakubaga ngira ngo ari koperative reba kirangubye pe nongeye ngihamagara shagenzi benshi biyahuyenze. Aro. uri he Garafure Ndi hano ku muhanda kwa Moroko yanajya kugura isabune. uzi ubwenge n'uyizana Kubera iki? mama arebye mu mufuka y'ikabutura yawe asangamo amakariso y'ingwa 3 Mbese petit frère ashatse ukuntu yamishira amande. kandi yasize ku mugozi ngo ukizi uhita umusobanura aho yavuye Nese bwe kavutira ugenda gute ko na sister tugira? mbaza ngubaza Basa tuvuye kana mubyara wacu. njye nacyo wakizira muri famille ntabwo byemewe Cye, ubwo rero nawe umbwira inama nzima ukuntu turi bigenze. biriya byose nanakubwiye ngo kiriya gicacuru kiragutera umwaka Garafure ngugira inama Ngira inama. ntugabanya kuyitwara nk'itoroshi ibyo ari byose bizagenda amahoro. hano yarashomeje kanyangura umugi pe. Aro. twiriwe uri he Ndi mu rugo. urahura damaraye none Yvonne kayinoke kamugwatiriye Babonye he? hano munsi yo kubanyonza Oya. Aje kumpera rya koti namutijije. hoya namubonye munsi y'igiti ari kumwagaza Ibyo nuvuze birabaye. siyasi birabaye Nzamukana isuka nyosha ku gitiyo. Tujye kubareba.